Staf Superior terhormat, kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, mohon untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Super Agent. Dear Super Guest, we have just landed at Soekarno-Hatta di International Airport in Tangerang, Banten. Please remain seated and fasten your seatbelt so that the cabin come to complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening the luggage when some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Super Agent. Ya, langsung kita ke toilet ya sayang. Tamu Super terhormat, kepada tamu transit, kami persilakan Anda untuk turun ke gedung terminal dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih. Dear Super Guest, for transit passengers, silakan proceed terminal building and take along with your cabin luggage. Thank you. Halo ya, udah sampai ya, sempurna. Udah sampai Mama Bang, tapi masih di pesawat. Kalian dari mana?